Hello, manan, anak ti abroad. Agluto tayo, iso ti part-time ni anak ti abroad tata. Agpaluto day ti babysit na ti Ilocano Igado. Special request tata nga aldaw. So, ingredients, may 1 kilo nga baboy, half kilo nga liver, 6 cloves nga naganap tayo. Bawang. Tapos bay leaf. 3 leaves. Half cup nga soy sauce. 1/4 cup nga suka. Half teaspoon nga ground pepper. And 1 piece sibuyas. Sikreto nga ingredient dito igado ni anak ti abroad. Liver spread. Urean na nga brand, may alatan basta liver spread. May sa piraso. Tapos, green peas. Mabaling nga 2, mabaling nga 3 nga lata. O kaya mo ti garbanzo beans. Okay lang, pero mas kaya ko dito green peas. Ready to eat na. Hamuuna iluto dito yan, ipamujay ka maudyanan na. Okay, let's start. Tipa nagluto tayo nga rodan. Nagluto tayo na po. So may isang kutsara nga mantika. Igisa tayo jay sibuyas kan bawang nga umun-una. So umun-una nga ipamujay bawang, ipa-brown mo basit. Samon to saron mo jay sibuyas. No nabanglo. Ang paimas na. Pa-brown na mga umuna jay bawang na. Tapos saron nam jay sibuyasan. Gisa-gisa. So 3 minutes siguro. Alabang tapno hanunay ko rumor di ango na. After 3 minutes, amon di kwan. Karne ti baboy nga samaruno. Tapos pamuamin ang ingredients son. Paminta, soy, suka, Ilocano, tapos kay bay leaf, halo-halo, hiwar-hiwar mo, ano mamix na. Next na ingredients, jay sikreto na nga liver spread. Dakkel nga min jay nagatang ko. No dati basit kalahati lang ti. No dati basit mesa nga lata ngam gapot dakkel datoy half na lang ti impang ko. So jay kalahati lang. Kana sobra mo no pamuamin. So continue mixing. Iwar-kiwarem. I-mix mo jay liver spread. Mix mo jay liver spread. Ayun ka nga ikiwar mo nga na saya at mix. At no pa na-i-mix na pangapermi. At no naimas ti pana tuna. Imas naramraman. Ay apo at dati kwa ingredient na dadali na lipatang nga ipan adati igado ajay bell pepper
Jita duma kaya ada, ipanda jay tartaraudi na ng kanyak ipang kuwal lutok tapno ma ma-absorb na nga nalain jay lasa ti bell pepper. So, i-boil ko aging ka nga jay kuhan. Maluton kaya ko jay ma-imix na permi dati bell pepper tapno naimas kiraman na. Ang paimas na. Kaya jay ipamulang tarabaw na. Awan mo pati kuanan, banglo na. So, nabangbanglo no, i-mix mo nga insigida jay bell pepper. May isang piraso nga bell pepper, may isang kilo nga baboy, good enough. Ay, agburo-burugan. Nabanglo. Nabanglo dito angot na. Makapabisinan ako. Nagburagan ka na nagaduti ko na ang juice nan. Kung masapol ikan ti bigunan kasi agsabaw dati ko karne. So nga dati ti mong luto dati karne. Paburat mo nga lingga nga kwa. Maluton. Siguro tapno maluto nga permi. Kuray, kaging dati 30 minutos, pero ipang ko lang jay low heat. At mo, hanga maibos jay diguna. Low heat. Okay. 25 minutes. Boiling. Pantayin jay ko Dalam na. Tayo man continue boiling. Alis ko lang na maluto jay dalam 7-8 minutes siguro maluto. Basta ipang konjay ko beans na. Continue boil. Okay, so magpas nga may pantay jay dalam na. Paborikam ti low heat manon. Mga 10 minutes. Tapos naluton. Rayam laangan. And then ready to serve. Our igado is ready in 5 minutes. Balinan, tikwan. Pang dinaran, dati babysit tikwan. Anak di abroad. Enjoy igado. Dati ti kasla menudo tikwan. Ilocano. Menudo ti Tagalog. Ready. Igado. Tatangal daw po. Mabalinan. Yaba dati babysit konta kwa. Mabalin natin kwan. Agdi na ron. Ramanan tayo mampay giti. May umalaan. Pangramanan. Ay, igado. Di Ilocano. Recipe. Enjoy igado.